Igama lami ndinguSinelizwi Ludidi, ngisuka apha eFIFA. Ngijoyine uLuwe Agri ngo-August 2024. Ngaphambi kokufika kwami kwiproject kaLuwe Agri, bendingumuntu ozidohozelayo, kungekho into estable bendiyenza, kokubamba nje amatoho kuphela. Izinto endizifunde kuLuwe Agri zinenze kakhulu in terms of ukulima, i-agriculture gabalala. Ndifundile into kokubana ungazenzela imali ngaphandle kokuthi udepende ngokuqashwa. Ndiyayibona impumelelo, ngiyalibona ikusasa xa kungathiwa umuntu uyaqiniseka ngokulima. Umahluko wenziwe kakhulu nguLuwe Agri ngoba ufike wasigqugquzela into basitshale, into bese ndibona uba thina abantu abasakhulayo asikhuthalelanga, sixhomekeke kakhulu ekufuneni umsebenzi owenza uba mhlambe ngamanye amaxesha uzifumane uhola amakinati, kanti xa ngaba uzenzela ndibona ingaba nensi imali ongayenza. Indlela uLuwe Agri enza ngayo izinto ingixolise kakhulu, ndivuyile kakhulu. I-toolkits asilethele zona uLuwe Agri zitshintshile ubomi ngoba amathulusi okulima bendingenawo, kodwa ngoku andisabuleka amathulusi, sendiyakwazi ukuthi ndithathe kufutshane. Injongo zami after iproject zitshintshe kakhulu ngoba njengoba bengitshilo ngaphambili uba bendingumuntu okhangela umsebenzi, andisaziboni ndikhangela umsebenzi kuba ngoku ndiyayibona uba impumelelo ikhona emhlabeni. Ndingaba umuntu ongaba nemali nekusasa eliqhakazile through umhlaba nokulima.